Pa crkva je kuća Božja, to je mjesto molitve, dom Gospodnji. Prema tomu u redu je da ga dekoriramo, da mu damo jedan veći značaj nego što ima obična kuća. Koji je to psihološki efekat estetski bio? Zamislite si kuće koje su bile prizemnice, gdje je bilo ložište na tlu, gdje nije bilo dimnjaka, nego dim je plinuo u gornjim dijelovima, vi ste morali pognuti hodati u kući, jer bi vam dabilo vas gore dim. Jedno su djeca slobodno se vrtila po kući, sve je bilo čađavo, crno, tužno, nigdje nije bilo lijepe boje. Jedina nebeska duga, šarena boja, puno zlata, blistavi svijet, blistao jedino u crkvi. To je bilo najljepše mjesto, mjesto snova, mjesto je bilo kao televizija, to je bilo kao naše šarene knjige, naše šarene revije. Dakle, predivno mjesto je to bilo, taj Božji hram. No, istovremeno, kao mjesto, kao dekoracija, te su slike bile i zorna nastava. Ono što pismen čovjek doznaje čitajući, to je nepismen doznavao gledajući. Prema tomu, sve ove slike koje su sad tu na zidu, one su jedan sistem ikonografski. One stoje u jednom međusobnom neksusu, u jednom međusobnoj vezi. One su bile daleko prije modernih zasada, još u srednjem vijeku, zorna nastava. Sve si tu doznavao, to je jedno more informacija, taj svijet doznavao preko ovih slika. I treće, koji je smisao? Udarni smisao bilo ovakve divnog kaleidoskopa, ove čarobne kutije sanjanoga svijeta, to je bio predokus budućega života, predokus velikih obećanja o vječnom životu. Ako ste čitali Apokalipsu, u Apokalipsu imate onu veliku sliku, blistavu sliku nebeskog Jeruzalema. To je prebivalište blaženih. To je vizija budućega života. Dakle, taj predivan svijet, nebeski Jeruzalem, ta blistava vizija, jedan trenutak se je ovu našu ljudsku stvarnost spustio tu, među te čađeve kuće, među polja, među sjenokoše, među blago, među vinograde. Jedan trenutak taj svijet je nekada imao dojam, evo ovako će biti lijepo u raju. Gledajte, oni su odlučujući sami i plaćajući iz svojih prihoda sami, beramski seljaci u svojoj bratovštini Majke Božje na Britofi, Svete Marije na Britofi, odlučili su da pozovu jednog majstora, ne majstora negdje iz nekog dalekog svijeta, ne nekog velikog majstora, vodećega majstora, nego majstora koji je radio po sličnim mjestima i koji se regrutirao iz iste sredine kao što je bila i ona. To je bio majstor iz grada Kastva, isto malog gradića iznad rijeke. Zvao se Vincent iz Kastva. Tu gledajte, ovdje, vidite na zidu, tu gore, iznad vratiju, vidite ovaj ispisani natpis. Tu doznajemo sve. Doznajemo ime majstora, doznajemo i naručioca koji je platio to, to je bratovština Svete Marije, Bermu, i doznajemo vrijeme kada je to bilo načinjeno. To je bilo načinjeno jedno mjesec dana kasnije od današnjega dana, godine 1474. Šta je taj majstor načinio? On je najprije prevukao cijeli zid tankim, finim slojem žbuke, to ono što Italijani zovu karta, i na tomu sve je to razdijelio u jednim sistemom bordura u ova polja, stvorio jedan niz malih bina, niz malih kazališnih scena koje je onda napučio sa svetačkim likovima. Budući da je to crkva posvećena Bogorodici, on je najprije naslikao cijeli njezin život. Tamo vidite gore imate početak, to je rođenje Bogorodice, malo dijete koje leži na majčinom krilu, ovdje je ona apokrifni motiv ulaska male Bogorodice zavetovane u hram. Tu su zaruke Bogorodičine, tu je Sveti Josip, ovo je Bogorodica, Sveta Marija, a u sredini je veliki svećenik koji ih vjenčava. Ono su otragalovi prosci koji po legendi su bili odbijeni, tako jer njihovi štapovi nisu propupali, procvali, a Josipov je. I sada oni u bijesu
razbijaju na koljima, vidite, lomite šta to je. Ovo je navještenje, to je ključni moment u povijesti spasa, to je trenutak inkarnacije. Ovo je susret Marije i Elizabete, jedna nosi Krista, druga nosi Ivana Krstitelja. Ovo je rođenje Kristovo, tu se sada njezin život sliva u Kristov život, tu je prikazanje Kristova u hramu i sada taj strip, nakon što ste od lijeva na desno gledali, čitali ovu povijest, spušta se dole i štedi vam korake i sad će od ovuda teći obrnuto, od desna na lijevo. Tu je pokolj nevjedne djece, ovo je kralj Herod koji nalaže pokolj, ovo je bijeg u Egipat. Sada preskačemo ovdje su kao neki mali oltari, kao neke male ikone su likovi svetaca koji su najviše bili u časti, Sveti Sebastijan i sveti Mihovil. Ovo je 12-godišnji Krist u hramu u disputi sa onim učenjacima, pismoznancima. Ovo je krštenje Kristovo u Jordanu. Opet su tu dva sveca, Sveti Florijan, Sveti Ivan, i sada vam se preko na druge strane nastavlja Kristov život. Tu je napastovanje u pustinji, tu su sada sveci lokalni, kaže ćemo sad njih osvrnuti. Ovdje je početak Kristove muke, ulazak Kristov u Jeruzalem, dalje imate molitvu na Maslinskoj gori, tamo je gore, prije imate gore ovu posljednju večeru i dolje imate uhićenje Kristovo poljubać Judim. Gdje je ključna sada slika, a to je raspeće Kristovo, pa za ovoga pa tu je nemamo. Gledajte, cijeli ovaj prezbiterij, on je bio sasvim drugačiji u početku, to je bila gotička arhitektura sa jednim ukrštenim rebrima, sa svodovima i zaključna scena, veliko raspeće, bilo je negdje otraga u začelju toga. No, to nam je jedno sljegavanje zemlje, jedno puzenje zemlje, počelo je rušiti onaj ugao, cijeli sistem je morao biti razvaljen i 1709. godine ovo je premodelirano, načinjena je ova nova arhitektura i novi oltar. Dakle, crkva je izgubila potpuno svoje zaključne prikaze, glavne efekte tamo. Šta je ovo gore? Tu najedanput imamo poklonstvo triju kraljeva. Po redoslijedu scena poklonstvo triju kraljeva moralo bi biti negdje nakon rođenja Kristova. Gledajte, nakon rođenja Kristova, rođenje triju kraljeva moralo biti ovdje. Ne, majstor je izišao iz reda ovih malih kvadratnih polja i prebacio scenu koja bi kronološki morala doći sada, razumiješ, iza rođenja Kristova, prebacio je na suprotni zid i načinio od nje ogromnu reviju preko 7 metara dugo. Šta se dogodilo? Poklonstvo triju kraljeva, Epifanija, bogojavljenje, od 14. stoljeća dalje počinje bujati po narativnosti, počinje se bogatiti sa 1000 detalja. Malo po malo se ona pretvara zapravo u jedan pretekst, u jednu izliku, da bi se od jedne svete scene načinilo jednu raskošnu scenu svjetovnog sjaja, jednu reviju aristokratskih dvorova sa njihovim kavalkadama, sa turnirima, sa svečanostima, gdje vidite ovo. Tamo se tri kralja rastaju sa kraljem Herodom na Jeruzalimskim vratima. I sada u pratnji konjanika, svih dvorjanika, imate tu sve moguće svirače, imate i dvorsku, koji udara u bubanj, imate dvorsku ludu sa krabuljom, imate čak i crnca koji pije iz šutura i tako dalje. Sve po modi vremena, oni putuju svaki kralj sa svojom grupom, dok na kraju ne dođu do Betlehema gdje se sva trojica klanjaju djetetu na Bogorodičinom krilu i prinose darove. A sav taj motiv prati dole jedna prekrasna serija malih anedotalnih scena. Oni usput prolaze u kraj jezera, kraj kuća, kraj sela, usput love lov kao sva gospoda, vidite ga izvanredan jedan mali detalj, ovaj gonič lovačkih pasa, gledajte, ovi hrtovi koji naganjaju ispred njih, iskače van zec, ubacuju unutra male detalje koji su živi od Ezopa do La Fontena, priču o lisici koju pjetlići osuđuju na smrt, a pjetlić
krvnik vode ju sada na stratište da ju objesi. Vi imate tu onu staru priču, vidim, o lisici i rodi, kako su se nadmudrivale, ne? Sjećate se toga, ne? Dakle, vidite, cijelo jedno didaktičko i lirsko carstvo, velim, koji živi u evropskoj civilizaciji, razumite, živi tamo još od antike, od Ezopa pa do La Fontena. Prekrasan jedan vedri štimung diše iz toga poklonstva. No na ovoj suprotnoj stijeni, tu na ulaznoj sceni, imamo sasvim drugu situaciju. Onaj koji je prvi ušao u crkvu uvijek je bio ključar, a ključar je otključavao ova mala vrata. I kad bi ušao unutra, prvo što bi vidio, pogledajte tamo sada u šambrani, vidite tamo onaj lik, vidite kao groteska to djeluje, jedan smežurani lik sa bijelim očima, sa tikvom na glavi, mjesto kose raste mu tamo, iz glave raste mu pšenica, razumiš, on ima štap u ruci, on te tura. Čovjek bi rekao, pa kakve si je viceve dozvolio slikar na jednom tako kritičnom mjestu kao što je glavni ulaz. Ne može biti viceva u ovoj crkvi, to je angažirana umjetnost. To je slika bezbožnika. To je onaj insipiens, onaj bezumnik o kojemu dva psalma govore. Latinski je dixit insipiens in corde suo non est Deus. Reče bezbožnik, reče bezumnik u srcu svome, nema Boga. Prema tomu, to ti je prva opomena. Čim ulaziš u crkvu, imaj vjeru. Jer ovako izgleda onaj koji ne vjeruje. Ovo, jer je bila grobna crkva, svaki mrtvi član bratovštine zadnji puta ušao je u ovu crkvu ležeći horizontalno u ljesu, u sanduku mrtvačkom, i bio je položen tu na tlo. Popi glagoljaši pjevali su opjelo. Sve onaj obred kod pogreba. I kada bi završio kad bi završio taj obred, izišli su sa mrtvim Beramcem kroz ova vrata van da ga pokopaju tu napred u groblju. A oni koji bi izlazili vidjeli bi nad sobom strašnu veliku opomenu. Vidjeli bi tamo gdje je sada probijeman ovaj prozor, prije toga prozora nije bilo, dole sliku Adama i Eve uz ono edensko drvo. Dakle, prvi grijeh praroditelja, od kojih prvi neposluh prema Bogu, iz kojih teološki ističu posljedice, a to je nestalnost ljudskog života, nestalnost ljudskih sudbina. A to je prikazano ovdje. Vidite li šta je tu? Tu je kolo sreće. Vi ste slavisti. Sjetite se, još kod Gundulića imate one stihove, kolo sreće, okoli, vrteći se ne pristaje, ko bi doli, taj doli, koji doli, gori, ustaje. To je stara zamisao koja ide još od antike. Kolo sreće na koje su vidite ljudske figure. One se penju, one padaju dole. A vrti ih, vidite ovdje, ovaj ženski lik koji ima zavezane oči, to je rimska poganska dea fortuna, božica sreće. Po kršćanskoj koncepciji koja vjeruje u providnost Božju, pa ne može biti besmisao koji okreće ljudske sudbine, na kraju sve skupa stoji u Božjim rukama, sve je to u Božoj promisli. Kako je to slikar haptički riješio? Tako da je ovu ručku, vidite ju tu, koju pokreće dea fortuna, na nju je vezao komad špaga, uže, a to uže gore drži u rukama Bog. Shvaćate, prema tome jedan antikni koncept, on je promoviran, on je divulgiran sa Boecijem, filozofom, ne? Sa njegovim dijelom, razumiš me. Ali taj poganski motiv dobiva sada kršćanski dodatak, tako jasan, tako opipljiv za tu publiku, i sve na kraju svršava s ovom lješinom dole u grobu. Još zornije od ovoga, ovo je filozofiranje, ovo je filozofski zaključak, ovo je razmišljanje. Neposredno djelovalo je na publiku ova scena ovdje gore, a to je mrtvački ples. Šta se tu događa? Svaki živi ima uza se svoga dvojnika, ima uza se kostur.
To si ti danas, a ovo ćeš ti biti sutra. Prema tomu, razmisli dobro kako živiš, neminovno, bio ti kralj, bio ovo, bio ono, tebe čeka smrt jednoga dana i Božji sud, jedan obračun konačno u tvom životu. Tu je kako je sredovjekovni majstor mogao prikazati univerzalni zakon smrti i kako je mogao prikazati cijelo čovječanstvo. Pa samo u kategorijama i redovima kako zamišlja srednji vijek ljudsko društvo. Nije to jedna gomila, nije to bezlično nešto. Pa to ide onda redom, vidite ga gore. Početak je ovaj ovdje, kostur koji nogama, suhim nogama, kostima udara takt i svira u gajde. Kao na jednoj svadbi. I sad dolazi, vidite, tu je smrt, kostur, trubač, najprije on ispod ruke hvata papu. Dakle, najprije crkvenu hijerarhiju. Hvata papu, ovaj drugi hvata kardinala, ovaj hvata biskupa, sad dolazi svjetovna hijerarhija, to je kralj, to je kraljica, kraljica ima nakit zlatni na ovom tanjuru, a sad dolaze oni niži staleži, to je jedan krčmar, vidite ko ima ključeve od pivnice, ima baču sa vinom, tamo je malo dijete koje je početak, to je začetak svih staleža, svi počinjemo kao djeca, smrt hvata i malu djecu, tu je prosjak bogalj na štakama, ali on je hodočasnik, vidite za šeširom, on ima suvenire, pa to su sve, to su rimski znakovi, to su rimski suveniri. Imate ključeve Svetoga Petra i imate tamo, vidite onu malu sličicu, to je Vera ikon, to je ona Veronikin rubac koji se kao relikvija čuvao u Rimu do onoga Sacco di Roma. Tamo vam je vojnik u oklopu, ne pomaže mu ni oklop, i na kraju je trgovac u svom dućanu sa jednom anegdotalnim jednim detaljem. Trgovac prstom pokazuje na dukat, on želi podmititi smrt da ga ne dira, ali smrt hvata i njega. Prema tomu, had zamislite vi da vas kostur pipa za živo meso. Tako je ta publika doživljavala tu scenu. A ta scena za njih nije bila izmišljena. Pojavljivali su se utvare i štrige i vukodlaci na svakoj glavici istarskoj. To je bila na grobljima su vidjeli mrtvaci koji se dižu. Mislim, to je doba koja je živo doživljavalo tu sliku. No na kraju, kada bi sa mrtvacem izlazili van, morali se sagnuti da iziđu kroz ova vrata i sagnuši se nad njima, vidjeli bi ovu sliku, dođite bliže, pogledajte si to. To je Veronikin rubac. To je Vera ikon, Veronika, prava slika, pravi lik Kristov. To je Kristovo lice okrvavljeno sa trnovom krunom na glavi, a ono zapravo znači djelo Kristova otkupljenja, spas za ljude. Prema tomu s jednom zadnja, sa velikom opomenom, sa velikim zastrašivanjem, na kraju iz crkve izlaziš sa nadom u otkupljenje i u spas. Evo, ja sam otprilike pokušao da vam dam ikonografiju, to znači sadržaj ovoga, cijeli jedan tu program. Ako bi vam htio reći 2-3 riječi o stilu, onda bi mogao reći ovako, bojim se da vas ne zagnjavim, jer to su sada sasvim detalji, sasvim stručni. Radi se o ovo. Temelj na kojemu leži slikarstvo Vincenta iz Kastva je zapravo jedan za njegovo vrijeme, za 1474. godinu, jedan zakašnjeli idealizam. To je jedna situacija možda najpoetičnija unutar gotičkog slikarstva koja se desila u evropskim prostorima na prelazu 14. u 15. stoljeća, dakle otprilike oko godine 1400. To je takozvana internacionalna gotika, internacionalno zbog toga jer se u manje više istim oblicima javlja na svim prostorima kulturne Europe, koja međutim u alpskim krajevima produljuje svoj vijek i pod nazivom mekog stila, der weiche stil, nadživljuje i 30. i 40. i 50. godina, a u krajnjim rubovima traje sve skupa odjeci, vidite ih imate tu još 74. Na taj meki stil, na elegancu toga mekanoga stila, te internacionalne gotike, sada kao drugi sloj stilski sjeda kasnogotički realizam koji ga prati, ne samo sasvim druga jedna inspiracija, ide se
u što stvarno prikazivanje prostora, u karakterizaciju likova. Ide se čak više puta u jedan ne samo realizam, nego jedan naturalizam koji ide do kraju puta do karikaturalnosti, ali taj stil prati i druga morfologija, drugi sistemi nabora, dok je prvi imao mekane nabore koji su melodiozno se uvijali, razumiješ, kao ovi fini slapovi. Sada ovaj kasni gotički realizam ima drugu morfologiju nabora, to su velike gužve, kao razumijete da gledate crijeva, recimo napuhnuta crijeva. Naravna stvar da ti majstori sa kasnogotičkim realizmom nisu bili u direktnom kontaktu. Tu su stvari koje se zbivaju u Holandiji, koje se zbivaju u Belgiji, u Njemačkoj. Oni su u kontakt sa tim novom pojavom došli putem grafike, putem grafičkih listova, koji su se počeli umnožavati. Mi imamo jednu novu situaciju, dok je prije umjetnina bila unikat, a unikat može imati samo bogati gospodin, sa štampom umjetnost je preko umnožene grafike demokratizirala se, postala je opće dobro koje je trgovačkim putevima za čas poplavila cijelu Europu. Vi ste jednu takvu sliku otisnuti mogli kupiti na sajmu u Pazinu, u Žminju i tako dalje. Zajedno kao što ste mogli kupiti svileni rubac ili šta znam šafran ili lijek nekakav. Dakle, tim putem preko grafike djeluje ova kasnogotički realizam na ove majstore. Slušajte, mi bi ovdje morali cijeli jedan seminar otvoriti, to nije moguće. Prosto, ja moram skratiti to. Prema tomu, to je drugi sloj. Usto djeluje Italija, počinje već renesansa. Isto posredno u odjecima. Tako da zapravo ova umjetnost periferna, ona morate ju zamisliti kao sedimente, kao naplavine različitih, koje dolaze s različitih strana i iz različitih epoha, ali se ovdje pod rukom domaćih majstora pretvaraju u lokalnu materiju, oni dobivaju jedno sasvim prepoznatljivo regionalno lice. Treća stvar na koju bih vas htio upozoriti, to je pitanje autora. Tu je potpisano kao autor jedno jedino lice, majstor Vincent iz Kastva. Moja analiza je razlučila ovdje 3 različita autora. 3 lica. Potpisan je samo jedan, jer to shvatite kao potpis poduzeća. On je šef poduzeća, on garantira za posao, prema tomu on nosi ime. Ono što se zove autorsko pravo, to je izmišljotina našega vremena. Na srednjem vijeku to uopće ne zna. Pitanje plagijata, recimo, preslikati tuđu sliku. To uopće nije problem u srednjem vijeku. Jer za slika služi ljudima. Slika prikazuje jednu zgodu onakva kako je ona de facto bila. Tako to izgleda u imaginaciji ljudi. Prema tomu, šta ja imam tu izmišljati kad je to točno tako bilo? Ona je u nama stvorila predodžbu o Kristu, predodžbu o pojedinim zgodama, evanđeoskim, biblijskima. Šta ja imam tu razmišljati? Ja to imam tako dati. No dobro, prema tomu moramo računati na 3 autora. Ta 3 autora ne samo da su radila svaki pojedinu sliku, na primjer, Vincent iz Kastva nije radio Ples mrtvaca. To je autor komu se ja dao ime, baš po tomu, autor Plesa mrtvaca. One tamo scene, vidite onaj ulazak, ne, tu vidite ulazak u Jeruzalem, molitva na Maslinskoj gori, te 2 slike, radilo opet 3 lice. I oni se razlikuju, ti mali majstori razlikuju se i po temperamentima, razlikuju se čisto po svojoj sasvim drugačijoj psihološkoj građi. Treća stvar, a oni to ide tako daleko, dakle, to je jedan timski rad zapravo, to ide tako daleko da na istoj slici koju radi recimo Vincent upada onaj drugi pa mu on izriše jedan lik. Ili šta znam, radi majstor recimo tamo, ovaj majstor kako se zove Pasije, to je taj treći, radi cijelu sliku, ali vidite ovdje grad Jeruzalem, ne, sa ovim fijalama, sa ovih kuća, vidite ovaj rast gotičke arhitekture, ovi dečkići gore u krošnji koji bacaju cvijeće na Krista i ovaj starac tu koji gleda, vidite ga tu, koji gleda kroz ovaj prozor,
To je rad Vincenta iz Castra. Prema tomu, u tuđu sliku ovaj detalj dovršava on. Tako da se oni isprepliču međusobno i na pojedinim slikama. I treća, zadnja, četvrta stvar na koju bih htio upozoriti, to je ta publika. To nisu samo bratovštinari, tu dolazi i pismen svijet. Ko je taj pismen svijet? To su glagoljaši. Ja sam vam rekao, u Bermu su svećenici bili glagoljaši. Nosili su brade, veliku tonzuru su imali na glavi, ali su oni bili elita među glagoljašima u Istri, tako da je u Beram dolazili su kao studenti učiti kao dijaki i kao žakni, dečki iz raznih krajeva Istre. I oni su sudjelovali u obredima, zalazili u ovu crkvu i tu po zidu oni su se potpisivali. I sad to govorim vama kao slavistima, tu ima jedno more ovih grafita, to znači zapisa tih glagoljaša. Gledajmo. To moramo blizu, moramo doći blizu. Ako možete samo malo ostaviti ovu sjeni, samo jedan čas da mi bude osvjetljeno moje malice. Gledajte, vidite, sad vidite plastično, vidite, evo toga, vidite, jak Š, F, N, E, dakle, to je 1566, i tako dalje. Sve imate zapise, imate potpise ljudi, tu ćete naći imena, da znam, recimo onaj Levac Križanić koji je bio prepisirač, vjerovitelj ovoga, vjerovitelj islamskog razvoda, ovdje u Bernu je počeo učiti kao dijak. On se kao dijak nešto popisao. A imate, sad bi morao naći, si je pisao Levac Križanić, a jedan drugi prijatelj, drugi dijak mu dopisuje pijani osam. Tako oni se zaprekavaju na to. Razumiješ? Gledajte ovo ovdje. Herod koji daje nalog da se zakolju sva djeca do 2 godine, njemu je da bi takav način likvidirao Krista, on je zločinjac za njih. Šta mu rade? Kopaju oči, zločincu. A ovdje gledajte jedan cijeli niz pogrda. Lotre i rude, nečisti, vraže i rude i tako dalje. Gledajte, na ovom ovdje recimo, na ovoj sceni tu 12-godišnjeg Krista koji disputira u hram, neki slika u svijesti tih sredovjekovnih ljudi. Realnost, jednaka realnosti kao da imaju žive ljude pred sobom. I sada oni pišu, sada da ne traži, razumijete. Oni deru od bijesa, deru ove tekstove, ne? A ovim glagoljaši ubacuju unutra tekstove. Deri slipčanoj to pismo, deri, usrani se. Dakle, vrlo živo, napeto, razumiješ me kao komentari na jednoj nogometnoj utakmici. Ja bi završio, vrijeme teče, ja sam samo htio da vam pokažem taj ambijent. Ambijent Berna, ambijent jedne bratovštine, ambijent groblja, ambijent tog slikarstva sa zadacima dekorativnim, sa zadacima didaktičkim, sa zadacima pobudnima i ljudi koji su dolazili ovamo i ti glagoljaši i ti tragovi na ovom zidu. Prema tomu, za nas je ovo spomenik, ne samo arhitekture, ne samo slikarstva, domaćega slikarstva, nego je sa svim ovim dodacima kao nekakva kulturna mahovina koja se još naknadno nataložila na ove slike. To je nama kompletan spomenik jednog ambijenta i nacionalne kulture u ovom kraju. Hvala vam lijepo. Branko, upravo pred jedan dan, sinoć, je ova knjiga gospodina Branka Fučića, Vincent iz Castva, uvezana, dopremljena je danas ovamo zbog vas i za vas. Postoji, dakle, hrvatsko izdanje, hrvatska verzija, njemačka verzija i talijanska verzija. Branka Fučića, akademika, putnika po svim istarskim prostorima, moga prijatelja koga ja znam, Bože mi prosti, već od 950. godine. Čuli ste ovdje, a jedan dio toga što ste čuli, on je unio u svoju knjigu. Jedan dio svoje osobe nikad se ne može ni u knjigu prenijeti, niti se može
drugačije prenositi osim usmenim kontaktom, osim zapravo druženjem, osim onim što zapravo ljude povezuje, a to je prijateljstvo. Jedan od rijetkih ljudi koji je sav prostor iste prošao, nogama, svagdje je zavirio, sa svima je razgovarao, a i ja znam kako je znao privući ljude jer se družio sa djecom, pa je rekao, mali, kako se ti zoveš? A mali je rekao, zovem se Ivan. Čigov si ti? A onda je on rekao recimo jedno ime, a onda Branko kaže, a ja znam tvoga oca ili mater. A najprije pitao da li ima oca i mater. I onda je mali bio presretan da neko zna njegovog oca i mater i odveo ga u kuću i tako je uspostavljen onaj fluid koji je potreban za svakog onog koji proučava kulturnu povijest prostora. Ne samo freske, ne samo materijalnu kulturu, nego i duhovnu kulturu, nego i ono što struji između ljudi kao nešto što je neponovljivo, kao nešto što raste iz prostora, kao nešto što povezuje ljude. Branko Fučić je napisao golemu količinu tekstova, doista. Napisao i puno knjiga. Grafite koje je objavio u knjizi otkrio je više nego svi drugi zajedno. I po istarskom prostoru otkrio je fresaka koje su prije bile zatrpane jer je svaki zid naprosto, sad bih rekao, ko pas je znao da ga zagrebe i točno na onom mjestu gdje se nešto otkrilo. Pa je otkrio golemu količinu i grafita i fresaka i svega onoga što ovaj prostor čini svetim. Upravo zbog toga ova knjiga je jedan od plodova njegovog rada. Doista tako shvatite, jedan od plodova. Na tom stablu koje se zove Branko Fučić ima mnogo jabuka, ali ova je jedna od ljepših, zajedno sa istarskim freskama, drugom knjigom, izašlom davno, sa knjigom o putopisa Apsirtides, to jest o Cresu i Lošinju, i sa knjigama koje će on napisati, jer ih mora napisati, jer se tako oslobađa zapravo te svoje strasti, svoje tenzije, svog erosa prema prostoru, prema predmetu koji proučava i prema ljudima kojima stalno hoće, pokušava i uspijeva objasniti ono što te ljude čini uspravnima, jedinstvenima. I uzmite ovaj rakije i nazdravite mu ad multos libros. Da.